sa gabain nan. Ayan. Nagipakirik na kami. Mami Miriam Sunga. Nga nagapukin ni Jaime Martin Shela. DJ Rodel Baisak. Hello. Thank you din kay Jaime Martin Shela. Joel Foronda. Thank you so much. Ayan. Hindi ka nga pa nagbuybuya. And of course, thank you din. Ayan, nagyamamit apo ni Madam Alma de la Rosa. Ayan. Happy watching, Sir Joder Foronda. Ngayon bagarabi iken, intay nga pa nagbuybuya, mga kana sa Asis Sardam. Nagabukin ni Mami Ngayon bagarabi iken, intay nga pa nagbuybuya, mga kana sa Asis Sardam. Nagabukin ni Mami Hello din, Mami Egar. Sir Leonardo De Castro, thank you so much. Madam Alma, Madam Jocelyn. Thank you din kay Ate Mercy Juan Sagise. Ako nagmayat kiteso kuman iti sumalaaya ipag. When ape nagliday ka man tata anak ko nana niya Mami Emma. Nga rod, nga anak makasao. Nga po, anak makakaslahan ko nga may ibkas di aksao. Of course, kaya Gerardo, Vershi. Ayan na. Good evening po. Pa-shout out nga po from Hong Kong. And kumusta kay amin na po tita tipar na apon ti Hong Kong.
Dahil iti kakadwa tayo taapot ng agbuy-buya nga kan-kanayon dito ti par na apot ti Hong Kong nang nangruna kini Madam Ayed na. Kabkablawang ka apot ti nembaging ka nga panagbuy-buya dito ma'am. Ano ba yun? And of course, apo, gagayem gagagabsata, manarimamat apo iti live. Madama apo iti live tayo apo iti YouTube channel.